kakra entam ne enu na yade a edi adencheche e wo man mu pa enso nei no kameya kasa upie monten so a won hyeda ehunu se omanfo etota yendai no ebie eye ne bie entra so e natimi aba e wo man mu anase entoma nankasa e ne ho hyeda eni mfaso emfa emaga na fonti adodo na no wo hu se wo mu ehye bie ene adam kase efato ye ho so na yekọ wo manfo ye wo mu edi dwa wo tonton ta yendai entoma yi ebie na ino mu kotwetwe nkomo ya yebusa wo mu se so entoma ne bo na aye den na ni monyam ene kofom nipa ene chese nimdie ento aso nti no yempese ye befra na ye be hye ta yendai entoma yi bia na adwedifo dodo na no echirima ta yendai ni da manfo guso eto ebinom se kyerese market no is not eno na eya ade a culture for na tourist ne pe ti batik ne sheda ne container die no ne necklace ne nemfugo no eno na tourist ne pe say the anyo o my invitation dia bebe me ade ntise face no they say on yen tanto o ma say o ma be invitation no and say invitation no so no eno e wo form sren ye de no ye na ha no eno efo na ye de ne boarding to ma ba be say abese ye de no pass no me ye de ne papa sren o mo de no o say ohu de sum kura na ohu uso bo hu ne tester no hu o mo de so hu tester no ti hu difference e wo mu to almost China for number say adwuma no o dabi wo ha market ya o itimi tonia ma timi bi itimi tonia ma kakra bi a referee yemfra bi na market ya kra bi timi tonia ma be before be 5 million and 6 million amaye but this time the market no atiko from ana sa market sa adwuma wo no e wo Susan bi wo ha market no eba bi say yewura yedi bronya ewie na wo mo a buggers na ma ba e kono ba mutimba metim totone ma kama ba se di se dia anya de surface no ba last year de yakopa da roma ne abato no ye de koko court ni ade no kwa no mo totone ma kakra ere emaye